كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله للأرواح. قبئه قرآنا تنشنيسو إسين سورة بقرة آية ديدمي جهر راك أبدي هنگ آية ديدمي سقلت ديمت جوزة كفأ. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. معنان آية تخنا أكن ربين والرئيسة كفري وان برا قبروا إسان في وان إسان قبرا شرريتئي في من إسئت فكيس آية تككيست دوبا أكما من شرريتئي يوكا سابقوا روب في أدو هندبفن وان كفار قبروا الدنيا في آخرة إسانف هنتول. أمو آية براكي ست ربين كفار في وان إسان قبرا دبتي أكجئ كفار في وان إسان قبرا هندنو أدو والغرغارني وهي أمنا كأني tiisisaayuu hin uuman uumuu dhiisi odoo tiisifni takkaatiitichi waa duraa butee barare irraa buufatuu hin dandayan je. duuba rabbiin akkanatti kuffaara fi waan isaan ibaadan sharariitii fi tiitissatti takkaa tiisisaan tiitichaan maqaa dhooynan ormi kuffaaraa akki je'e rabbiin waan biraa dhabeeti nuufi waan nuti gabbarru waan xixiqqoo tanatti fakkeessaa
kun waan isaan hin malle jennaan rabbiin isaanirratti deebisuu jecha akki je'e إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما ربين صدان ماتي يوكا سالفة أوجئ ميماخ تكا ميماك يوكا فكيسا دبتو هنديسو فكيس متاتي هاتاتو بعوضة فما فوقها وان اتفكيس بوخي يوكا bimbee takka busee taatuu waan isi'ii olii taatuu wanni rabbiin maymaaha fideef takkaa fiduuf yookaa waa wahitti fakkeessuuf isaatu beekomsa wahii namaa dhiyeeysa'aafi duuba waan beekomsa namaa ida'u dubbatuun waan irraa qaanfatanii miti wanni fakkeessaniin bookee tayuu waan isi irra guddo'oo tayuu kan akka sharariitii fi tiisisaa yookaa tiitichaafaa duuba warri waa hunda keessa baru'uu deemu kan dhugaa barbaadu dubbiin galtee fi waan yookaa faayidaa rabbiin maymaaha kana yookaa fakkeessaa tana fideef arganii gammadanii dhugoomsan ammoo warri dubbii keessa baru'uu hin deemne faayidaa rabbiin maymaaka yookaa fakkeessaa fideef isaanii hin galtu waan rabbiin maymaaka kana fideef hin arganii maalif rabbiin waan kana dubbate maalif waaqni fakkeessaa tana fide je'aniiti gaggaafatan tanaaf jecha rabbiin akki je'e فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم جر ربت أمن يوكا رقو أومسو أكا ميماكن يوكا فكيس آن دبي نما قلشون كن والربي إسان نرى روفي haqa diduun hin mijjooyne ta'e ni beekan wa amma alladhiina kafaruu ammoo warri dubbii rabbii didu kan dubbii baru'uu hin deemne ka dubbii keessa baru'uu hin deemne فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا وان إسان جأن maali wanni rabbiin maymaaka kanatti fedhe faayidan fakkeeysaa tana fideef maali je'an dubbii rabbii didu'uuf jecha duuba rabbiin isaanirratti deebisee akki je'e yudillu bihi kathiiraa rabbiin fakkeessaa saniin nama hedduu jallisa yoo jaalatuu baatan wayahdii bihi kathiira ammallee nama meeqaatam isaan qajeelcha yoo isa jaalatanii dhugoomsan qaraatin gariin yudallu bihi wayuhdaa bihi jetti ma'naan isii maymaaka kanaan nama hedduutu jallifama ammallee nama hedduutu isaan qajeelfama wamaa yudillu bihi illa alfaasiqiin haa tayuu rabbiin maymaaka kanaan nama karaa isarraa baye
karaa isarraa baye malee nama biraa hin jallisu. faasiqiina jechuun warra karaa rabbirraa baye jechuu. alladhiina yanquduuna cahda allaahi warra baallama rabbii diigu min bacdi miithaaqihi eega rabbiin hin diiginaa guutaa je'ee itti jabeesse. rabbiin kitaaba tawraati fi injiil keessatti akka nabi muhammaditti amanan yahuda'aa fi nasaaraa baallama seensise. akkasuma ambiyoonni hundi wanni ummata isaanitii dhaamanii baallama seensisan akka yoo nabi muhammad ergame itti amanan. duuba ormi karaa rabbirraa baye baallama rabbiiti fi baallama ambiyootaa diiganiiti nabi muhammaditti amanuu didanii qur'aana isarratti rabbiin buuse dhugo oomsuu didanii jallatan. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل akkasuma jarrisun waan rabbiin walitti hidhaa je'e addaan muran waan inni walitti qabaa je'e addaan facaasan sun akka aalii yookaa fira ifirraa muru'uuti. akka orma islaamaa takka orma mu'minaa addaan facaasu'uuti. akka harka tokko tayuu nama dhoowwu'uuti. wayufsiduuna fil ard isaan warra waan hamtuu dalaguudhan lafa balleessan haqa rabbiiti fi haqa namallee balleessan islaamatti seenu irraa nama dhoowwan. ulaa'ika humul khaasiruun jarri sun warra galaafame yookaa khasaarame warri waan dubbanne dalage kan akka baallama diiguudhaa warra addunyaa aakhiraatti bade nama hamtuu dalagu addunyaa tanarratti namuu xilaata isaati ammoo aakhiraatti ibiddi hamaan manasaati. duuba khasaaran tanarraa eessa jirti. kayfa takfuruuna billaah akkamitti mee rabbitti kafartan yookaa moromtan akkamitti odoo inni islaamatti isin yaamuu yaaminsa isaa owwaattanii islaamayuu diddan. wakuntum amwaatan isin yaa ilmaan aadam waan du'aa lubbuu hin qabne tayuu turtan garaa haadha teessanii keessatti odoo lubbuun isinittin afuufamin fa'ahyaakum thumma yumiitukum duuba rabbiin lubbuu qaama keessan seensisee isin jiraachise garaa haadha teessanii keessatti ammoo eega waytiin teessan addunyaa tanarratti dhumtee isin ajjeesa yookaa lubbuu isinii kenne isin keessaa baasa. thumma yuhyiikum ammoo eegasanii gaafa guyyaan qiyaama'aa dhufe isin jiraachisa qabri'ii isin kaasa. thumma ilayhi turja'uun eegasii gara rabbiiti deebitan akka waan isin addunyaa tanarratti dalaydanirraa isin gaafatuuf jecha akka kan gaarii dalage jannata seensisee kan hamtuu dalage ibidda seensisu. duuba namni akkanatti harka rabbii jiru akkamitti waan rabbiin isaa je'u dida. kun waan nama ajaa'ibu yookaa dinqu. huwa alladhii khalaqa lakum maa fi al-ardi jamiica waaqni yookaa rabbiin isaaf gajje'uu haqa godhatu isa
dachii isinii uumee waan dachii keessa jiru hunda isiniif uume kan waan nyaattanii dhuydanii uffattanii keessa galtan isinii uume akka isa beeytanii galata isaa galchitaniif duuba mee akkamitti itti amanuu diddan thumma istawaa ila assamaa rabbiin isa eega dachii uume waa hunda keessatti isinii uume samii uumuu fedhee fasawwaahunna sab'a samaawaat duuba samii torba godhee uume وهو بكل شيء عليم إني يوكا ربين كان واهند بيخو بيكمسا قوتو تناف وان أومهند تلشي أوما درسين شنيسو هنغن كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله